So manje ubuye dry cleaner. Uyabona nje. Hayi ngisho futhi le dry cleaner iyabheda le dry cleaner obuya kuyo. Hayi kusazi wena mfethu kwenzani. Ngithema ngena angazi noma bebona ijazi lami ukuthi ngasi liyathuka. Babuza ukuthi ubani lo amatshela ngathi wena. Uza kanjani ngoba uyabona phela ukuthi mina ngiyibhova lendidane. Ledla mlenze lebhova legcwama le uyalazi ithwasa lekhansela legcwama lemfizi eminyama. Ledla mlenze lebhova likakhulu. Awudoda. Kanti uyingcwele futhi unjalo. Umqabula asheshe mina into yaqabula ibhubesi yathi yabuya kanti sinomlomo oqethukile. Wathiwa qabula lokya. Awuswaleni madoda. Awashela ngeke. Madoda. Hayi. Uzongibizwa umfowamsumi. Ngiyithwasa lekhansela. Ibona bonke ibhova lendidane ithwasa lekhansela igcama lemfezi eminyama ledla mlenze lebhova likakhulu mina lo abantu bathandela amapopo nje hayi la mapopo bayalazi kodwa phela ngibuye ngithi qethu angithi bayazi ukuthi vele ngake ngalala esihlahleni ngaqhatha bangayijwayeli ukuthi ngizohlezi ngilala esihlahleni ngiqhatha okay lala le manje phezulu endani ewezwa muhle namhlanje kwenze njalo emshadweni mawusuka la emshadweni ngibuya khona ngiqale dry clean yabona mfethu yabo umshado uphuma ekseni kangaka ebhanje ayi ukuthi ngcolile isuke lathuswa ukuthi yabona ingene kulo machine la van la paracha lodwa lathi ayingene mina ngijwayele ukuhlala ngale lokhu zeni zami wesakhile yes khona mana ke ngifuna ukubeka ukufaka esihlalweni esishisayo lapha yini yenza ukuthi since sakhuluma ngokuthi kumele uye-rehab angiphindanga ukubona awungichazela awuphindanga ngibona uzongibona kanjani phela ngiyasebenza ngiqalekile lapha endani wena uma uzolanda imali la imali yakho ngitshetha ayifike ngosuku olukuthi ulanda imali ngivuka ngawe la kodwa ngathi makumele sikhuluma be-rehab angivukanga ngawe hayi ngasuke ngathatha omunye imali umathi ufuna ngimwashele iy'moto zakhe wale egoli yabo kanti ngizothi ngijika ngala bese ngitshela usengithethe usehlala le e-Richards Bay ngabala ngabothi we nawe ra ngathi uyisikele mbi hayi uzongishaya mina ngey'kele emebhedayo akani noma nawe uhlangene naye noma umskelemi lo wayevele engishaye ngale yalokhuza yakhe okwakuphatha kakhulu no ndoda-ke sibingelela ababukela emakhaya nje ngesizotha sakhona singafiki nje sesehla emthini njengekati nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi lokhulumayo nguprofessor ngewemkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakwabheka umthetho ngasohlangothini kaMandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele i-how I ended up in drugs okuhlelo lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ey'dakamizweni kodwa le nsizwe engihamba nayo ivele ngepopo ey'dakamizweni basuke-ke bezosilandisa kabanzi ngokuhlukahlukana kwabo ngendlela abangena ngazo ey'dakamizweni nganhloso onqanqeni naso sisuke sizama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona abanye baye bethi-ke ukuba sey'dakamizweni ku-spiritual kunjanjani ney'nkinga ey'hlangabezana nodadewethu abasey'dakamizweni abagcina sebedayisa ngomzimba bathi baye belale nabantu abaney'nyoka baye belale nabantu abathwele lokho-ke sikuphrovile sahamba solanda abantu abasebenza ngomoya ngifike ngalanda umfundisi wakufakaza ukuthi ngempela umuntu uwumuntu inyama umuntu eyedwa uhlukene kabili so uma kuhekhwe ispirithi sakhe umuntu uyantungaza salanda nenyanga okuyena umuntu okuyena oyaziyo ukuswana okuhlala okuyena oyikhandayo lento okuyena okukhanda abantu yonke into ke ebuhlungu-ke eyenzakalayo ukuthi uma ngiletha abantu abazoqwashisa abantu la abawatholi ama-views ababukwa yabo njengoba ngiletha umfo kaMsomi uzobukwa izindimbane zabantu ngiyayazi leyo nto leyo kodwa at the end of the day umsuka wenkinga abantu abakwazi la ngeke ngaletha i-psychologist ngiletha ama-psychologist ngicabanga ukuthi azaba amabili ngaletha ama-social worker la ngaletha inyanga lapho abantu abasebenza ngendaba zokukhandwa kwemithi ngaletha umfundisi bonke labo bantu akaze beze bewathola ama-views okusho ukuthi abantu namanje abakayi-understandi i-vision noma isiqu sohlelo ukuthi uhlelo lokwenza uhlelo lokufundisa abantu ngezinto ezenzakalayo emhlabeni uhlelo lokuthi abantu bafunde bazi ukuthi iziphi indlela kumele
behambe nongamele behambe nanabantu ukuthi kumele beyigweme kanjani ukuze bengayigcini beyithola beyizisulu zezinto ababengakaze beze beyicabanga. Mina la lolu hlelo ukuphela kohlelo lolu olukulethela ngqo izinto njengoba zinjalo, izinto engavezwa komabona kude, izinto ongazizwa khulunywa ngazo ema-radio, izinto eziyimfihlo kodwa mina ngiyariska ngempilo yami ngiyithathe ngiyilethela. So bafowethu ngiyacela if ever ngifaka umuntu noma ngabe akalona iphara oba nina nithanda amaphara should nani nifuna ukugcina ningamaphara, mbukeni lo muntu nilalela ukuthi ukhuluma ngani, kulento ayikhulumayo thatha isifundo, funda ukuze uzokwazi ukuthi ugade impilo yakho, ugade umndeni wakho, ugade izingane zakho. So if ungaka subscribe kuleli page lo kuleli channel siyacela ushaye subscribe button, ucindezele nebell ukubeka amathubeni ukuthi makhona isiqephu esisiposayo uyothi mawungena ngaphakathi uyobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela futhi abantu bejoin i-membership. Hayi i-membership ikhula kancane bafowethu, angazi-ke futhi okudala okuzobanga ukuthi ngingakwazi ukuthi ngigcine ngifinyelele ezikoleni ukuyokhuza izingane zenu ukuze nazo zingagcinele idakamizweni. Abanye abantu abanokungithumelela imali, siyabonga kakhulu lokho, kukhulu angifuna uqhamba manje into enhle leyo. Siyabonga kakhulu bafowethu lento eniza ukuthumela imali, but okwe membership bengikuthanda ngoba khona kuyiqoqa ndawonye ikhona ukuzokwazi ukuthi imali iphume izizumbulu sihambe siyokwenza ngawo umsebenzi. Lezi imali engena nga500 1000 700 200 zisuke ifikele esimene sibhedayo phoqa ukuthi mhlawumbe ngisize nabanye abantu abasuke beseduze nami, ngoba angisizi kuphela abantu abangamaphara noma basedakamizweni, ngisiza wonke umuntu. Abanye ngisuke ngoba ke i-content ayihambisani nokusizwa kwabo, ngisuke ngeke ngize ngibashuthe. Sawubona Sakhile. Hayi ngikhona ngathi ungathi awusekho nje la. Hayi ngilalele wena njengoba ubatshela. Uyacabanga manje? Hayi angicunzi. Wenzani? Manje ngisacabanga lento oyisho ngivele ngepopo uqonda uthini nawe athi uyangijayisa nje kunabantu bakho la. Ufuna ngithi mengiqhamuka le nto nayo le ndoda evele ngepopo ayibuyile. Ngidale ngilifihle babazi kodwa vele bahlele belibona. Manje usuthi ngivele ngane. Wendoda sayino 10 minutes ngiyikhulumile lento wena uhleli nje kuyo. Ngiyayibuka wena ukuthi nawe ngathi vele lo shunu wakho uhlangene nawe ukuthi uvele ngepopo uzothi abantu abenze njani. Ithi mina ngiyashintsha ngihamba khona la endlini. Yabo nje wabuzwa nje ukuthi nguSakhile Msumi. Ngitshelile mina ngathi ngithwasa le kansela. Lecwama lemfezi eminyama ledlamulenze lebhofa likakhulu. Zisho. Hayi bayazi ukuthi mina lo ohlale eshwibeka la ngiphethe amabhaka. Sakhile udumile manje. Uma uhamba ngapha nangapha abafuna ukushuthana nawe ngapha nangapha bakupha imali. Ungathini kulabo bantu, ungathini kubantu? Okay, ongamazi uSakhile Msomi lo umfo wamsomi indoda edume kakhulu. Indoda esilethela ama numbers lapho ohlelweni. Uma ungayazi kune episode ngicabanga it's part 2, this is part 3. Part 2 episode 65. Mawufika 65 uzobona episode esike sabana nomfo wamsomi. Bese kuyahamba futhi uyobheka episode 1 wakhe. This is episode number 3. Mfo wamsomi udumile and usuyeyisa wena mfo wamsomi ngoba manje uyayitshela manje mase ngifuna ukubiza ohlelo noba usudumile wena. Yini into yenzayo? Uthini kubantu mfowethu abakuthandayo nabakukhombisa intaka senza? Ngithi ngiyabonga kakhulu kodwa phela mfethu abozama nabo ukuthi bathi uqinisa kancane emasendini. Bangathi babe ngibona ukuthi hawe enkabi ukushutha nami kodwa uyabona ibhantshi lami mele ngilwashe ngilikhiphe phela ngase dry clean. Yabona ingathi ngena lapha lithuke yabo leyo nto babambe labo ukuthi hayi cha hayi inkabi le umapop isibuyi ngithe ngithwasa le khansela manje leli lamapop esilijikisele eceleni yabo leyo babo ngiyabonga kakhulu bomalume no uncle no sister no bhura lume oraba selamoni bakhona yonke indawo. Mina kodwa ngokusuka nokuhlala wabamasho ungeza ngoba ngithi ngwabangamasho umuntu ucabanga mhlambe ngangilala esihlahleni kudala. Hayi manje manje sengilalapi. Hayi ngimpofu kangabi impofu phela ubone ukuthi ngiyawasha la nemoto ngalesikhathi ilanga lithi thayisi kancane. Siyathanda imali kakhulu kuyikona phela olume babe bafilizise nabo bahambe ngeindlela zabo. Umuntu athi umalume mshana awucela ukushuthana ngikona konke ngumalume kumshana ngathi nawe uzongishaya ngeingazi zakho nje. Ayibone kodwa hayi ayike inkinga siyabonga
ithwasa lekhansela leli lingenile lithi nalo lizozenzela uhlelo lalo lokuthi lithi lizophehla udushe alazi udushe hayi udushe yini udushe phela mina ngiyinkabi yasemdletshweni yabo lona manje musuthi ngiyalibeka uthi urandi nawe uzobeka ishumi lento isho mina ngihambelana ngithi mina ngiphehla udushe hayi udushe mana ngoba unama followers amangaka phela shuthi wena uyabona uma like phela noma ngabe usemgaqweni kodwa uyaba yileader shuthi wena labantu abakulandelayo ubafaka ehlathini ngesizulu mawusho njalo futhi ngibafaka ehlathini futhi nendungu bathela ngoba ngiyabothi ngathi bayangilandela ngeke baze balunge la kumina wena uthi usushawe kakhulu yathi ungitshethe wena usushawe kakhulu empilweni yakho hawe ukushawa ucathi mina nginto yokudla kade nganginembwa angiphehlwa ngoba ngisho ngithi kade babe ngiphehla udushe wendoda ayibona hayi kancane mfethu i-career yakho wena uke waba usomahlaya uqala kwakho khula awusithathe mfethu usixoxele ukusuka ngokuhlala mfethu uthi kwaqale kanjani kwenzeka kanjani usifikele lapho khona ke sekuphambuka izinto izoxoxele indlela waxoxa ngayo usitshele nanabantu labuka wangibalela bonke abantu kahle labo owawukade uqhubuluza nabo wangibalela abanye abasegagasini abanye asebenza izinto kuphi hayi khona lo malume kuthiwa umpukani mhlawumbe nani niyamazi lo othanda ukuthakha inakhulu onekha nathi cijini ayibona ngeke ngisasho ukuthi ubaqakile omncane ngomzimba ayibona usidudla phela yena ngabe isidudla unemali bonke labo bayaki bebekhala ngaphansi nabe bengihlanyiswa ayibona lonto nalo omunye ke naye omunye ubani umalume uSimphiwe Shembe bonke bekuyinkabi zami lezo sihlanya nazo le station kaMasho uyi-fly motion abatshela ngathi ngengilunge ngobani ngisa underage kodwa hayi ukuthi ngangiyi-underage ngangiyi-under 16 ayibona lonto babona labo ukuthi hayi introduce ubani khona ubani umuntu okuhlanganisa nabo ngangqondoni hayi bo babebamba phela labo ukuthi hayi ngiyadonsa ngoba khona enye isister eyayithandana nomunye umalume wahlangana noma waphesheya noma kodwa nje izinto zabo izinto ezicishe zibe kanjalo abantu abanemali bakuphi base K-Cap laba baphethe i-K-Cap i-K-Cap elo eMulti Art Center lapha elo la ngine Vibe FM khona khona ke lapho i-Vibe FM bele yangasekhaya yabo nami ke ngangithi ngifuna ukusakaza lapho kwathiwa ngeke athi usamncane emshana wathi ugijimela amaplate amangaka ashisa elakhi leli libanda buyela ngala eceleni labo ompukane lo hayi indoda uyazi naye ukuthi bengivele ngiyimagazine ngiyimental ayibona leyo nto ngihlanya wathi uyabona ngelinye ilanga kuthiwa sizoshaya amahlanga afika ngishaya elinye ibhanti elicishe libe kanje kodwa eliyisikotshi shaya nezinye icathulo zami ezobhanana hayi ukuthi ima ngitshela ukuthi ubhanana ugqoka kanjani ngoba ngathamba umuntu ngeke iziqashuke nami lo ngeke izipho hayi uyibambe kancane ubhanana mina bengiwushaya abe ngishaya lampahla manje siyaziwa leyo ukuthi kanti ngicaqaka kanti nabe ngidale ngishaya ubhanana bamoya ukuthi hayi mhlawumbe yaselokuthi isinyawo kanje babamba ukuthi hayi ubhanana bengiwushaya ayibona leyo ithi ngiyathakina ndivele ngishaya nani yalokuza ayibona leyo phela lukile ubhanana mina bengiwushaya ayibona bengibusi konka abambe ngathi cha hayi mabobho ngempela dangerous style ayibona leyo kodwa ke phela ungabe phela nawe usungulu nje mhlawumbe khona imali ongithola kakhulu ukuthi ayibona ikhona uthila ngempilo ayibona ngakho ayaguqula kangisohle kuyilokuza amathathu kodwa inkingi ngothi ngibuye ngishaya ilokuza i-microphone yami leyo dusha ungayibuka ukuyibona uma usuca mhlambe kuzokwenzakalana kambe ubani lomfana lo awuthi uhlala empangeni ubani kambe ubani lomfana lo Major League noma uMajust uMajor uzokwenzani lo Major League inkosi yakho inkosi kaba ungasithusi ngokuthi mhlawumbe ugijima ngaleli bus lakhe linamasonda atshekile cabanga ke kuMajor ke njengamanje uselokhu use rehab sezobuya phewe nishumi ngoba wena ufuna ke ungangitshela ngomuntu engihlangane naye izolo la ephethe amabhodlela ethi uyowadayisa ebuza mina ukuthi adayisa apha amabhodlela khohlwa ngeke ngiyamazi mina lo mfana loya ubegqokene enyaweni ubegqokene ubegqoka obhanana hayi uhlale gqoma amateka bomvu uthale gqoma amateka bomvu star hayi
la suke wathathe kumthinayi lapha ungazotshela mina usinawani lo ngiyamazi lalela wena musuphuma esiporweni buya ngapha uthola ubani okusemahlayeni ihamba kanjani nje ukuthi ngifuna ukwazi phela kwagcina kuphambuke phi ngoba kwagcina phela kuphambuke ngokuthi phela mfethu ngasuke ngami ngaqondana nalo muntu lo engasho ukuthi ubani ngambe igama lakhe uankeli lo angasekhaya lokhu uyena wathi ungibhemisa ilokhuza kanti uzengibhemisa itshe lentaba i-career yakho emahlayeni yahamba yafika phi ngifuna ukwazi noma waphelele eKCAP ngaphela eKCAP lona lokhuza ihholo elikhulu ngasekhaya yabo hayi ukuthi elikhulu nje mfethu umasho wonke nje nezindawo eziningi abantu abaningi befika bezo actor nama celebrity afikela khona lapha yonke indawo ayibone wena babekhethe ngokuthini abengikhethe ngokuthi bayabona ukuthi ngiyahlanya babengikhethe esikoleni okay hayi shoot wena udlula ukusixoxela ukuthi wena esikoleni wabonakala ukuthi umuntu ohlekisayo angithi yona into efuna umbukelele ekhaya exactly ngoba ngikutshela nawe mfethu nawe ngathi ufuna ungididisa umqondo ubhemile yena namhlanje mfethu sufuna ungiqhatha nabantu angithi ngisikhuluma ngendaba ye-rehab abantu bazi ukuthi mina ngisawushaya lo shuni wena musuqala abantu uzobuza ukuthi ngibhemile noma ngenzeni cha angisabhemi nasangithi thaisi yabona yona phela at the end of the day abantu kumele belazi iqiniso mina phela mina nginabantu mina angibakhohlisa abantu ngoba ngakhohlisa abantu la bazobe bephinde bayahlangana nawe uyayenza lento ishow yonke izoba amanga mina I'm really to my people hayi babukeli nami ngisazama kona ukuthi ngicenga ukuthi ngithi ukushona phansi kuphela senginciphisile angisabhemi njengasekuqaleni usubhema ngani ngoba bathi ukudropa ngithi mawukade ubhema 4 sekumele uqale mhlawumbe ubheme 3 hayi manje ngiqale ngathi 3 manje ngabuye ngathi 2 sengishaya 2 yabo angisho ukuthi ningibona la ningibona ngilele bese ngicathambe ngibandweni yashuni cha ngisawuthi sengithi yabona yona kuyenzeka phela nami uthi angilalanga ngiyayizelela yayibona le nto ngicabangela izinto zami ngoba phela abantu uphinde ungene night shift phela igenge nokulala ekseni igenge ngene night shift ibamba abantu enkundleni hayi bayazi mina ngihlala ngibona amabhakede ayidla eSouth Africa la ngaphandle la eSan George yonke le ndawo le mina ngiziwashela imoto okay njengamanje bayakhetha bayakubona umfana ohlekisayo uyathathwa usiwe eKCAP yebo Nkosi futhi kwaphela lapho hayi kuzophela lapho kanjani cha phela siyathathwa lathi sibekwe sibe baningi umuntu angene ashaya amahlaya akhe nalo angene ashaya amahlaya akhe nami ngiyangena shaya impahla zami babamba ukuthi hayi ipopo kodwa lelo lingakabi khona ayibone nami ngangisamncane mengicabanga ayibone yona ngoba ngiye ngathi ukuthi mhlambe ngilapha ngangisaneminyaka yo43 ushiye ukuthi manje yabo sekuyehla ayibone yona manje ngineminyaka emingaki ewu30 lapha ngisaneminyaka ewu43 ngisashaya la bhantshi lami nanamateka ayibhondo la amakhulu amangaka abantu bathi mebengibona bebona ukuthi lo usiphokayo ngempela uzamthamo ayibone wena amahlaya akho wawuhlekisa like ngebody language like uMr Bean or wawuhlekisa ngokukhuluma nangokwenza yabo nje njengoba ubona namanje ukuthi ngisahlanya mina ngikwazi ukuthi ngithi ngikhulume kuphela ngiyakhuluma ngibe ngenza nangizizwe ayibone yona okay abantu bafuna ukukusiza abantu bafuna ukuthi uthathe icareer yamahlaya serious ngoba nabo angithi uyabona ngiyamthanda umuntu obeke ngayo ukuthi awukade ugijima nawo fly motion nje manje amahlaya ambeke egagasini amahlaya ambeke ebalazweni uMC ngapha nangapha uyakhokhelwa imali uganiwe manje unomfazi unomuzi unemoto ngiyamazi so manje abantu wena bakufisela ukuthi nawe ngamahlaya akho ube kuleyo level leyo ayikho inkinga phela sidinga uxhaso angithi uyazi hayi phela kodwa mayexhasa umuntu osemgaqweni umuntu osabhemiye obisi angithi ngiyasho nje ukuthi bona iyona indlela la esingazama ukuthi senze iplan ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngihambe hayi ukuthi mina wena wakhuluma nge-rehab ngakubalekela nami phela ngiyaqashwa ngumuntu kuyenzeka ukuthi ngisuke la athi umuntu angabe ngethusa amagwababa le ayibone ey'ndaweni zami wena kwatani kwaqondana nokuthi uzothi
ufuna ngiyolokhuza ngiyoyeka ukubhalisela lo yashuni engudla lapha elokhuzeni yami ey'ndaweni zami kwafanele kwaqondana nokuthini kuzofika nalabo lume bami laba bathe emshana siney'moto eziwu-4 la inkinga azikho la zise-Richards Bay ngavane ngacabanga nami ukuthi hawu umngane wami uzosuyabona ngathi manje kuphethe udushe ngiyabalekela fana ukuthi angibalekela manje waphela mina ngiphindanga ngakubona hayi angikubalekeli ngikhona ngoba ngisho ngithi kwaqondana nokuthi ngithi ey'ndaweni zami ngiphume ngala nawe kanti vele usuzoqhamuka uthi kwavane ngiwafika lezi imoto zangithatha zahamba nami zashona le elokhuzeni e-Richards Bay siyafika-ke laphana sibona iy'hlahla ngivane ngithi yabona-ke la ngathi ngizonqunywa la ngibona nenkomo igcwele umgaqo ney'ndlovu imile la emgaqeni imoto ithi izodlula la badani bayasivimba la lezi ndlovu lezi kufanele ukuthi angiphume ngibaleke ngicabanga ukuthi hayi nakho-ke ngiyabona umalume lo ngilandile ngemoto sengikhohlwe ukuthi ushange elinye ihla nganoma naye wayegatshiwe yini lapho la esuke khona yabamba ukuthi nawe lumeni ala emotweni kwangathi kunika into eyigazana hayi malume ngathi nawe uyingathi usikelemi nje hey yindaba wona malume wathi ufuna ngiyokwashela imoto le Richards Bay endaweni ekude kanje ngaze ngaya ngisho nakhona nganalokuthi ingakuphi lapho nangitshe mhlambe mayathi phela la eRichards Bay mhlambe sizojika la sithi siwe ngase point mhlambe yila eduze kanti le ngithi siyafikisa indawo ngathi ihlahla inamafamu ngibona namabhubesi ethi pheshe lapha ngabamba ukuthi hayi ngeke akona isiqebini sesiqendweni ngapha ngabona ukuthi hayi umalume lo hayi kwangathi naye khona okushaya mani naye ufuna ukuyonquma mina uqobo lolume hayi isambe sidluleke lezi zinto lezi indlovu la idane ime ibalance ngibamba ukuthi hayi ngeke yabona ngathi kuzobulawa mina uqobo hayi igcine la isukeke ibhadazela izibuyele eceleni phesheya komgaqo hayi idluleke imoto yethu sebe sifika lapha ngibona mama bayakikiliza la hayi ngithi hayi habe ngikizelwa mina ukuthi kufika mina ngoba phela mina ngusinawane yini ngabe sengibaluleke ngani thiwa hayi awu shu kuvuleke icapha hayi nakhona hayi ukuthi ngisivula mina kuthiwa ngishile ngomqondo ngirelax ngibheke phezulu qethuke nami ngilale ngithi kubamba ilokhuza yami la ipopo lami ngicabanga ukuthi hayi induku nje le uyazi nawo abanga ukuthi hayi bona abamalume ngabe ithinda hayi bathe bebethi bayaphuma bebethi bayitshela mhlambe kuzophuma umnumzana hayibo hayi bebethi bayabona phuma usinawane yini yona le usinawane ayi usinawane phela mina umnumzane badidekile befuna ukuthi umnumzane bazibona usinawane hayi ngiphumeke lapha bathe bebethi bayabona ngivula iphuthi ngiphuma nezinto zokwasha noma babethi mhlambe ngizokhipha igrosa kanti noma ngizokhiphana kanti ngizokhipha izinto zami zokwasha mina kuthiwa imfana nawo umsebenzi njengoba kuthiwa nawo umsebenzi kanti bayolanda ocelemba kuthiwa nawo umsebenzi angihlahlela umoba bona ngabamba nawo umsebenzi wayimoto noma ngizohlahlela umoba la hayi ngeke bomalume ngcono ningibuyisele emuva la ngisuka khona bona babethi bakunika itoho bona abangitshelanga abazonginika itoho lokuthi ngihlahlele lento le umoba nehlahla ngabatshela ukuthi malume mina izandla zami aziyona igrinder ngeke ngikwazi ukwenza yonke lento eningitshela yona awu uzohola ndoda umalini o400 into engiwasha imoto ezimbili la ezimbili ezintathu nguthola malini ukwasha imoto ngokuhlukana kwazo ezihlukene bethu khona ezo150 khona ezo120 khona ezo80 rand uyazi phela umalume nabo abanye babe bashaya ngeziqindu athi hayi mhlawumbe unaleyo mali leyo yayibona leyo nto asibambise umoya nathi sikwazi ukuthi siphile siyiphefumulele sisenzele like nje imali eqondile-ke nje wona imali eqondile bese yequantum nje bese 120 yeah ayibona leyo nto ubona-ke ukuthi nathi bese siwutholile-ke lo 120 sihamba siyothandaza ngeke phela sisasho ukuthi sihamba siyobhema sesithi siyothandaza ngesingisi yabona leyo nto so manje ugcina ubuya kanjani khona leyo kade bekusekhona angithi ngiyaziwa mina ngavane ngami emgaqweni ngashaya lezi impahla zami lezi ngabaqaka abantu bangakhona ngale babona ukuthi ubani-ke lo ndambe kanje hayi bangifakeleke leyo mali nami ngikwazi ukuthi ngishaye iqendu zami ngigcine ngigibele imoto ngibuya ngizakala uyakhala bazani lapha uthi abantu manje abasakunika imali uma ubaqala emva kokuba bebona ividiyo yakho ukuthi hayi kanti usufethu sengibhohwa abelungu bazonginika kanjani ngoba ngifanele ngithi ngiyabaqaka laphana elokhuzeni athi umuntu awule ndoda yazi ukuthi ngake ngayibona kwezohlelo
Manje ngimbuza ubona mina kwezohlelo kulikuhle. Athi hayi mnumzane ngeke wena ngithi hayi malume mhlawumbe udidekile. Mina ngiyayigulela ngibetane ngikhwehlele kakhulu ngishone nje ngikekele. Athi esathi uzama ukungishutha ngivane ngiphenduke ngibhekene ngingafuni ngisho ukumbuka. Athi awunyuthi isigqoko ngithi indaba wathi angithi isigqoko. Ufuna ukubona ipopo ngicale ngisehlise kanje. Ngisiye ngifuna ubone ukuthi hayi udidekile akumini. Abana athi hayi ngeke ngithi ngiyambonisa kuqoba umngane wakhe la. Thi hey bawona inkabi. Uyangibona ubani angazi lento leni umoshile umsebenzi wakho. Hayi. Ya kona bethi umoshile kancane kodwa phela abantu bayabhoga. Angisayi la emtateni la ngasehaba. Manje abantu engibawashelayo bagcwele iSanjoji yonke bagcwele iTechnology. Ngithi ngijika ngala oyomshana ozala. Uwashe le moto. Ngithi ngisathi ngiyayiqala imoto athi imali ungazi ingane imoto. Kambe wena angaze ngikubone lokhu uzeni. Aluma abantu bayafana ngithi uyazi usinabantu bayafana akumina. Umuntu avana abone ukuthi hayi phela sebevana bangimele ngokuthi angiphenye isigqoko kanje nami ngiyakho ngibone ukuthi ayinto engizoyenza. Umuntu ufuna ukubona ishabatule ukuthi mina ngibe ngimtshela ukuthi hayi phela lume wawubona mina uqobo. Kodwa ke phela nawe angibe ngiqhwambuza ngamanzi. Athi wemshana. Ngithe mina wena ngakubona ohlelweni. Umalume indaba manje njengoba usungitshela ukuthi wangibona ohlelweni usho ukuthi kwenzakalini ngalokho ngoba phela ngiyathi yebo kukhona abantu abangakulekelela bekuvulela ikhawashi. Wenza imali enjengemali ube umlungu. Kodwa manje abantu abakwazi ukufaka imali yabo ehlathini. Emfethu oba ngitshela ngiyasebenza mina. Bangangivulela ikhawashi yami kube yimini umlungu ngoba vele nami nguyena umlungu kodwa kuyikona ukuthi nabo phela ubulungu yazi ngani noma buyafundela noma kwenzakalani. Kodwa ngisho ukuthi mina wena impi okumele uyinqobe le ngitshela ngayo ukuthi yazi uma ngathiwa sibuya no part 4 part 5 sikhuluma indaba ukuthi wena usabhema usayilothi idakameza. Abantu bangakulekelela abantu kulento yakho. Kakhulu ngiyazi futhi ngoba namanje ngisho ngihlangana labo endleleni. Hayi bona bangilekelela abangixhasa. Omunye uthi ngizoyithengela igwinya lodwa lapha. Ngize seqhweba umjidi seqhweba intombi yakhe. Rasindi. Ayibona lento tayapapa. Steri musu ukuhleba, wethu musu ukuhleba. Mtshela usindi wakho ukuthi lo. Tama. Hayi le ndoda yepopo le. Omunye aza afuna ukulithinta abuze ukuthi libhlungu mtshela ukuthi hayi mina lami liyabhalansiswa, liyachajwa. Hlale bengathi yabona yonke. Nawe ke mawufuna ukulithinta lami lithintwa ngemali. Ngeke umuntu ethi uzoba uhlangane lami ufuna ukuthinta ipopo lami mahali. Alibhlungu. Kodwa liyakhokhelwa bazanti. Wagcina nini ekhaya? Ekhaya hayibo. Angithi ngitshele nje ukuthi ensukwini bengise dry clean ucathi wena ngingavane ngisuke ngithi ngekhaya nje ekhaya. Hayi phela usisi wakho uzofakaza la nginayo inamba yakhe. Hayi loyo ngizothi mangitshela nawe useganile usehlala le endaweni zakhe. Useganile naye. Uyazi futhi ukuthi naye bengikhona nginamanga mfethu nawe uyangibona cathi uyangibona. Bayazi nabo umfakazisa phela. Hayi ngiyamfakazisa angimvumisi ngiyamfakazisa. Uyazi ukuthi phela vele nendungu ngangiyithela akazi noma manje mhlambe sengashintsha yini. Ayiyazi ushintshile ngempela lezi uma ngikubuka. Hayi kakhulu. Awubaqakile njengeshwayelo yini? Angithi ngisho ngitshengisa kona nje ukuthi ngeke ngathi ugoduka phela uyazi musekhaya mfethu uphatha. Babanga hlezi ngibona ngihlula ngegroundini. Uhlezi ngibona hayi ngakuhlela nje abantu bayafana. Wena uvana usho ukuthi ngadidwa nguwe mina. Emfethu. Wena uvana ukuthi ungibonile omunye avana aqamba manje ngikubonele eDurban North mina ngiyokwenzana eDurban North ngoba phela ngisho abantu bami abahlala ngakhona le abase nje bathi bafuna ukuthi bangithathe bangise ngakhona ngale ngoba bayazi ukuthi ngizothi ngifika ngale kufike kuthuka belungu bebona ukuthi hayibona hayi le nkabi le idlamlenze kanti liyahamba lize likekelele ngakhona ngala. Awusho ke emahlaya nawo waxoxa khona nosalikhumbulayo ongasibulala ngalo. Mfethu manje phela into endala leyo mfethu. Into endala leyo. Kanti manje mawuthanda bafuna ukukuvusa ngecareer yamahlaya bona unezinto ezimbili. Ungaba usomahlaya ungavula ikhawashi ezokwazi ukuthi manje isize impilo yakho hayi ukuthi isize addiction le obhekene nayo. Manje mina mfethu
mangisha aqala phethe ngene phethe ezinye nami sengikhohle kodwa ezinye isabuya kancane yayibona lo yeah bangibona lami ukuthi hayi manje inkinga uyazini mina bengibuye ngishayile sesingisingisi sami esiphambene yayibona yona yeah yasazi lezo engishayile sazi ngizosizwa manje ukuthi umnumzane maye ngibuza ukuthi hayibo emfethu kambe wena ubani igama lakhe ngimtshela ukuthi wena why did you come late at school and miss you don't know the tape but we don't make your skill of the only operating up if may become tomorrow today become sorry become never isingisi sona lesangishaqala lesi abuza ukuthi umuntu hey le ndoda le ithini ibuza isikhathi noma ibuza ukuthi ngabe yini lengidlayo lithi no you already come late because that is beautiful. I'm sorry for only operating up if may become sorry become never become tomorrow hayi yini lo ekhulumayo mnumzane kwangathi nawe usubuza izinto eziningi ngiyakutshela ukuthi ngishale yaselokuzini le yase German leyo mpatha ingqayi zami ebengisha ngisahlala nalo mlungu wami lo Mr Jackson how are you Mr Jackson no I'm not smoking I'm only sitting I'm dancing I'm not fighting with you I'm just looking everything is thing yavana mbone la uthayi lo go screaming nje lesi hayi ngangascreaming impatha mangisha vele ngisafunda kuleya lokuza kuleya ndawo yami le kwakungakami-ke khona indawo lezi engazi ukuthi lezi mawuqeda isikole uyofunda khona omangosuthu kanje mina ngangifunda kulesi isikole sami ongeke uzusazi imanga businesses ayikho uyazi leyo igama lesikole le kuyakhala ukuthi isikole wasiye kumncane ophumlando ingane isikole phakathi ngikele ngithi igama lesikole lesi imanga business ayikho ngangifunda khona imini wadabuka khona owaye uthisha omkhulu wakhona lapho ungazosho kanjani ukuthi ngayeka isikole ungayeka isikole ufundisa abantu into enjani le naku nje wasiye yangisika so manje ufisa abantu bekusize ngani mfowami so ngakho konke abangangisiza ngakho ayikho ithule le nto leyo futhi wena una vision empilweni yakhe ino office ukuba yiyona umncane mina angithi ngifisa ukuba yini shayela amabhayinoyi kuba yi-pilot driver yeah abebangibuza abantu ukuthi ngizowashayela kanjani amabhayinoyi ngingayanga esikoleni bale ngimtshela ukuthi wena ubani othi angiyanga esikoleni uyangicabangela noma uyangihlasela wenze njani uyangingenela noma uyangimecha cha mina ngibuza ukuthi mina when you were young usemncane phela umuntu mayesemncane usuke engaziyo ukuthi ngeke azaqede noma uzoqeda yini le office ukuba yiyona wena ekhanda lakho nje uthi mina imase ngimdala lakho ngoba lelo liphila manje angicabanga ukuthi mase ngimdala lakho okwakade ulifisa usemncane emfethu ngisho ukuthi ke nawe uyabona nawe usho ukuthi nawe usuka ngiconfuse ngoba ngitshelile ngathi bangifundela izinto ezu3 angifundela ukuba umlungu ngaphinde ngafundela ukushayela amabhanoyi yeah ngabona ukuthi leyo kushayela amabhanoyi ayikho ngicela ngihambe ngiye la ehapa ngishayele izikepha yeah awuyizona into ofisa ukuzenza lezo kakhulu futhi ngiyona ke yodwa yayo manje ngishayela izikepha wena ubona ngicale ngihlale ngiphethe amabhakede ngisuke ngiyogcwalisa lapha ukufuna wami ngingene lapha shu so manje kulezona zonke lezi zinto zontathu ngoba kuyabonakala ukuthi zaphumza yini ke manje ke ngoba usumdala ke manje uyabona ukuthi izinto ayisahambanga ngandlela cha mina ngithe sikhuluma isingisi between his magazine everything is youngest of okhari obadla wedwa ungangifaki mina ezindaweni zakho everything is beautiful everything is yes bazanti ithuba lokuthi ushintshe impilo yakho leli yeah mina ngazi umuntu nje yami sengiyabathemba ngiyazi nathi abathini la abathe lo muntu lona ngeke umuntu azidami ngeke azashintshe lo muntu lo kahle ngifuna ukubreaka irecord ngifuna ukuqopha umlando ngawo ngifuna ukushintsha impilo yakho kodwa manje inkinga engiyithola ukuthi angazi ngizoyishintsha kanjani ngoba nawe awuna ivision angicothe kunento esisebenzela phekwa uthi no kahle mina nansi into engiyifisayo then sisebenzele phekwayo manje nawe ubeka ngisho ukhamba la uvane weza namanzi yabo mina ngibona umbuza amanzi akukho ngisho ukhamba ngithe kuwe kusele 15 minutes songena la ufuna ukudlani wangitshela house ayakuvuyo
bengiyoqalaza phela nabantu bami lapha ngibawa. Ubucathi mina ngikubuza ngani ngoba bengizokunika imali mina uhambe uthenga into ozoyidla. Awu. Namanje usabanginika sibeke ukhamba lana sitshengisa ukuthi hayi vele isikhathi siphelile mfethu it's 34 minutes. It's 34 minutes. Angitholi lutho namanje. Lokhu ngikubuza into kodwa ngiyazama ukudrive ngifuna ivision. Pass bani bese sibuye okwebani past 4. Yeah. Bazobe sebethola lonke ukulwazi ukuthi. No, yazi ngithini mina. Uplatform elubuye sekunento esiyenzayo esiphekwayo. Singabuyi nento ehlaza kanje. Yeah, hayi iqondo uzobe usukhona so bese sesibatshela nabo uTholubi hayi yena siyambona manje nebhatshi lakhe hayi i-dry cleaner isathu. Awucabanga into serious nje egqoke nebhatshi kodwa manje ayina vision. Hawu madoda. I-fashion noma i-vision kanjani njalo. Ine fashion kuphela. Phela mina fashion kuphela nje i-vision ayikho. Tshelile nje ngathi mina after 10 minutes become left. Isikhathi hayi manje kuyaphela manje it's 9:45 quarter to hayi namanga 10 minutes to quarter to divided by 25 past kanjani athi ngiba hayi wala kwangathi ngeke naso isikhathi 9 sebenzi lesikwane lesikhathi sakho lesi umuntu wasebenza ngoba isikhathi sakho hashi lesi athi ngiba nasi hayi umuntu ongasebenzi ngoba sifika ngithi singene ngo9 o'clock la. Singene ngo-quarter to. No, ukwara bekukade ku8:40. 20 minutes divided by 25 past. Isikhathi esikhulu. Isikhathi asisebenzi kanjalo. Asisebenzi ngale nto. Mina phela ngeke ngasebenza isho emashini. Mina obekala ikhathi lapho ukuthi isikhathi lesi. Hayi kuba abelungu babebuza ukuthi isikhathi sini batshele ngithi 10 minutes to quarter to divided by 25 past. Bebuza ukuthi kanjani ngimtshele ngithi malume hamba ubuka ikhalenda lapha. Hayi feature ikhalenda lethu ukuthi uJanuary February umgqibelo last week lolu usuku olukanjani. Ayikho inkinga siyabonga ababukeli uyena lo udlamlenze ithwasa lekansela lebhova lendidane eliqhamuka khona le ePopoland. Ngiyakwazi lapho. Babazana kusele 4 minutes manje awungitshela ukube serious empelweni yakho. Emfethu like nje uthothi nje uhleli nje userious nje ujulile uyacabanga. Ngiyachila ngomqondo bahlezi bengibona nje la ngihamba ngirelaxile babambe nabuzo ayibonani hey ibhova lendidane ngempela leli yazi uyena lo muntu ayibazande ngeke mina ngiyayibona into baqinisile labantu lapha baqinisile wena uyabakholwa kodwa usendaba sengazane nawe it's more than 10 years sihlezi nje sihuma kanje ukuhuma nje into esuke ihlanganelwe mangihlangane nawe ithini indaba mfowethu abantu bekusize kanjani awufuna ukusebenzisa ukuthi abantu bayakuthanda indlela ongawela ngayo swele mhlambe sekanjani ingene right akakho umuntu ophila impilo enje ozalela impilo enje emfethu mina ngiright for ukuthi bangangisiza abantu ayibone yona ufuna ukusizwa ngani ngokuthi ngiyekele lokhuza lesha abantu engidlayo awubuyanga nje mina ngitshela ukuthi kumele sihambe siye rehab hayi shothi ayiseke into engizochaza ngayo wena uyangidayisa ngoba man yazi into ebhlungu abantu balwa nami abantu hayi wena kumnandi ukuthi nje lo muntu efike kulethela ama views lapho kwi channel yakho mina ngithi ngiyayithanda leyo nto leyo hayi mfethu bayazi nabo malume ukuthi wena mina kade ngangisho ngithi vele lo shuni ngifuna ukuyeka kahle kahle nami ngisawufuna sengiyawushaya nje ngoba ngiyabalansisa ngikwazi ukuthi nami ngenze into zami ngishaya amagita nami ngiphume ngithi ayibone yona sikajabula phela nathi mesingakuthi bona ukuthi izingane lezi zabo lezi no ngabe seyikodwa sasa sambe ekhaya amasho yeah hayi ayike inkinga sihamba noma ungekuzulala sohamba sivashe siphinde sibuye ayike inkinga yeah ungabe futhi usuwenza amanyala akho kunyamalala ekseni thina sidlala igame ka10 kusasa sidlala igame ngo10 ngo12 to 1 ufike la sihambe sekhaya ke siyobabona ayiko futhi inkinga awuvalelise kubalandeli lapha awu singathi ke ngifika lapha ekhaya kanti khona lo amalume lo wathi ugejwa ngecala hayi ayike inkinga ayikumuntu ogejwa ngecala ngifika lapha umazwe umalume uzamlandela lo
umthamo ngakancane ngithi ngifika lapha athi hawu nangu nomfana lo udebele ndalo lo ngimtshele ngithi hayi ke malume athi awubona ukuthi ngihamba nenkabi zezwe la hayi ngiyashaya mina ngiyashaya ngiyingxele shawubulale shawubulale hayi sasa sihamba siyakini ukuthi mhlawumbe abeze kuba comfortable abantu bakena ukuthi sishoot party ngizokushutha wena bebona usekhaya kini usekhona uma wakhe ngithi bakhona bonke nobaba wakho khona bonke yathi afika kufaka induku ngizomlekelela ke mefika kufaka induku ubaba wakho abangakuthi wafika kanti ngithe akasha umoya athi uyashila uthi wafika ngithi noma ngwane ngitshele ngithi wema lo muntu lo uyena lo wangishaka leli popo usengiletha la ekhaya ngazi ngeli uyazi uma wakho uyangazi mina abazali beni bangazi bangithanda kabi bangikhotha phansi nje ngoshukela yabo ine episode engizoyiletha enye ingane ese rehab la esilungile yamazi usililo kwahlala eDalton obese ehlala eMaskandi nompofu awusile wamgcina nokumbona ngiyasho lokho angingasakubuli lapha khona muhle ubuyela umpofu kubuye nebala lakhe useyaphila ngombona nje uyofika kumele efike egadwa amasosha la angisafuni ukuthi ezeyijwayele le ndawo le egadwa amasosha isho ukuthi phela nawe ngoba phela amasosha uyazi ashaya bulala uyofika la ngifuna afike nje ezo-inspire abanye abantu ukuthi le nto iyayekeka usili yena wangenzela umsebenzi wabalula-ke usili yena vele phakathi enhliziyweni yakhe wayengasakufuni wafika wakhala la senze episode 9 wafika wakhala inyembezi uyambona umuntu ongayiyeka uyambona ukuthi umuntu ongayiyeka yabo nje lo ngimbonayo mina ngekayiyeka uba hey alone uma nawo hayi usho lo wambonayo mina bendle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemezayo umemeza ngathi yakhala uyalela uthi igula likaJama lichithekile nina bendloveni amandla awu nina bakangibhudu bovu bathi njengegazi awu matata lo nokhuluma uprofessor ngomkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigudini sakabhola umthetho lo ngihamba naye usakhile umfoka Msomi isilomo sakulolu hlelo abantu abamthanda kakhulu ngiyacabanga ukuthi mawusubuke lolu hlelo weze wafika la ubuke yonke into uyayibonela na umfoka Msomi uthi hlobo lo muntu okumele kusetshenziswane nalo ukuze sikwazi ukuthi agcine aphumele idakamizweni sekuyojaja wena aka mbukele ekhaya siyayideda indawo